Moje sine, malo Peđa. Malo sokiće, nabuckava civel, kaj idu. Šalim se, neću vraciju. Nam smanje ove radikalne. Oni htjeli rokom živjeti, saudski kartel. Ko zna neko je htjeo, neki mafija, neki gospodili. Sme htjeli rokom. Neće više. Ovo Srbije, sad sam sve zapuku. Stvarno. Danski parlament, evo izgleda. Crkva zvoni. Opasnost. U gradu, strika u gradu. Opasnost. Strika u gradu. Kanale, da se pravi metro. Buseva radi. Išao ima i bus. Hajde ti mene snim čitavog vesta. YouTube. Evo, tamo je Kristijan Savan, Kristijanija, kod one crkve okrugle, kod džamija, crkva, kod džamija. Ovdje je danski parlament. Evo, ovo je naš autobus, ali ne vozi drugom pravcu. Treba je suprotnom. Evo, Lillehammer fruje, sve saljubljene u striku i osjetljaju sirene, neće biti žene, bit će ribe i sirene, jer ih ne može princ sve oženiti. Princ strika ne može sve da ih oženi, ne može se da ih vjenča, osjeća ribe, sirene, tako je to bajka, ta čuvena danska bajka o ribi sireni. Evo vidiš kako je to. Disney, stiglo je do Disneya. Evo Vesnice moje sestrice slatke. Sad imam krivan autobus. Nema još.